Yewe ngane zawethu impela sibona laphana ke uDr Khehlilezi njengoba ke sedlulisa umyalezo ophuthumayo uyena kumongameli ke walelizwe uCyril Ramaphosa njengoba ke ethi cha impela ke mongameli ke sicela ukuthi ke udedele ke yena ke umkhwanazi ke aqhubeke ke enze wona ke umsebenzi wakhe ke umuhle kangaka kanti ke wengane zawethu impela ke uDr Khehlilezi ke ubedlulisa impela ke lenkulumo yakhe ke ngenkathi phela ke bebheke yona ke imashi ebeyinkulu kakhulu phana ke eThekwini ke kwelika banana lapho na ke imashi ke beqala phana ke kuboda bafuthi ke impela uDr Khehlilezi uthi cha impela ke wena mkhwanazi impela ke amagalelo wakho ke siwabonile futhi ke siyawazi impela ke noba ke bokunzima ke ushaya ke uvuthulula ukhuculula ke phela la ezweni esikakhulukazi la esifundazweni iKwaZulu Natal. Hayi cha uCyril Ramaphosa upresident akakhulule ke uqhubeke nawo ke umkhankaso ke umhle ukuklina phela ke bonke ubugebengu bafowethu impela phansi basikhuluma kakhulu ngicela ukuthi nginishele yona ke le VN ka Dr Khehlilezi lapho na ke ebedlulisa yona ke inkulumo ke eqondise ngqo kuyena ke umongameli ake nizwele njengamanje Ramaphosa sithi khulula umkhwanazi njengamanje khulula umkhwanazi Ramaphosa njengamanje siyabahlali civil society asilona inkombi namhlanje icala esemajajini sasha sibham sasha sabaqeda abantu icala esemajini icala ngeke umkhwanazi ahlukunyezwe sikhona hayi kodwa inkinga nawe mfowethu umkhwanazi nawe ubuye wenza izinto ezingayiduli njalo nawe umkhwanazi kodwa mfowethu ubuye Then is back, ngisho majiteni, ushaya majita kabi.